ta ua te mi o sola o le tu I mai al fa ma o le su e mai al fa ma se awala e fa peona uru fale mai tono le tono tato atonu ai tonu o le malo si la vol tato no fo talo le tato fa tua ai o lua al fa tua le mal fa il tato ngaluenga a le la stofi malas Friday ha mole a fa pe le fa lo tu mo ko viti se furu maliva lo wa no nei pe fronta ua o le a solusu fa e uma le tui mo pe expire tui mo pe mafuanga tonu le na wa e se to fa il tato malo a wa le fa mo na ia tui uma e lo o mfai ona tui mo tato ko viti suma liva a wa lava le pui ngo tato a wa la solusu los fu mal fa foi le sa fa pe ona e no fa tato fa unga ala o to po mo le so mo ke topa baso le masha yes sa le lava ia a fa pe ele se a fire pe fa pe na o mo na tu fa tu le tato invitation for the 24th ia ala foi po o na uplift low graduation gown there's ele se a fire ia tau ida afita you can always hold on to your graduation attire se o laso more, which is next week on Friday. Le fai lole tato graduation and feel free to come in. Yep, ma whapena whaangai lolo o whau ma au mai loa o wo mai o elo o le au mai whapeona sami ia le ni wha moe moe. Wa o tele yo wo ma tangata masani lo whapeona whau ure asole. Tu sa nai loa lo o toro po whaunga whapeona. Oi, se wakula risi vai asole tongi le mato o whau. O mai fa te mai awa pe venza o se le ni laval mele tal no tato awa se le o le me va vena nimbo e va ve lava ngimbo tu pe peta no umi sa le lava ia le laval se le tabi dei e fa te fo se tau o le tato gown just a reminder to you all that you can pay in full but we will give you a portion or pe whātautelo refund. For instance, e pe a mai le hire le gown e 250, ai ato refund aku, refund atu lau se lau tāla. Masha, tipi whapesilia tatu langa le I o whau pe so sila fia whamanmori. I gown se e ngau le hire, e ta tau lawan toi whaafo I pe whaiana ki pe e along whanau. So sila fia I e whamanmori. Le whaftaimul whafesili, whaamalulua tu fo'i le tele fo'i o nisi o mātua ma whanau sa whapea ona tu vilivili atu il mata ofisa e sailia po le ale tonu o le nei whiutanga inga e winga le graduation gown o le talasa o lava you cannot e le mawhai o na whatau ese le gown ale university. All our gowns and everything has to be returned and it will only be for hiring or renting purposes. You cannot we cannot buy it at the same time. That's why ole wafuena mato whaialea ia inga le ole refund ina ia e tue whafo I mai lava ia of graduation gowns ale university. In case you might think that tau e alualo e whapea ele tue whafo ia vai pe you wouldn't return anything else. Please know it is on our records. We know exactly le mafuena to tele ni se mai enrollment day. I whapele whai enroll ona o lai se outstanding fee. Taluai o le gown later whafo ia mai. Yeah, so that's where we will pick up where you have the assets of the university. So you need to clear that up before and enroll ICC course. Le lawa maninon matcha vai le tulanga whaftai lava masha molo whamala maina me le tūlanga tāhua. Wa whapea wia e whapena. A le aila, le lau sau no le sunga masha. O ia foi le oro i foi vaenga o le finance o le tatu vaenga le finance po me tau tupe. Ro whapea no rato whai le tūlanga I le watuia, a watuina leo tatu gowns po tatu ofu whahau. I le uman sau noa. O me tōtino Statu University, whamon lava. E na ole haya. Pe ngā le reds mō sina taimi te whaunga ia, ona tui whafo I mela I ere whamon mōli. Awa, e maua sina te wat sina o se leni. Kau te tui tau whapāringi I whaanga le Me tau ala ofu sa whapeo na hae, ia, sa le le lava, ia. Ki matanga o whiere tūlanga, ia. Mai tātou I e whahuu lea mō le whaunga
mo le fa fo I fa mo matango fie vai aso la saula so mo o ke topa ailo o fu fa u te wa ngalo e o foi la e foi ni so fa na u lo fa pe malo fa na u lo fa pe ona fia bala awina e watu tono le tato student admin wa ni si tot isi foi o me fia fa uma pe o forms forms ele tongi ina e foi late forms a mole le le vai aso nei e foi vai aso le la sau fa uma fa te uma ia vai nga na tau fa te ia ona e sa vali sa o loto ale I la ia le o ile aso sa vali sa o loto o ile aso ile ma se me pangatia pe se me ma foi lo loto poro ma fau e me ni tongia tale e me ni tongia ai le la fa te neva yaso mantua so fua so lua ma so lulu ia ona mai a foi la ile neva yaso Aso le aso o to na isa fa pe on fa tino ina le beautiful September. Sa le lava ia fa malo lava ile vai o le Faculty of Education. Malo fo ile a fioga ia Celia fa alo Celia ia fa pele lato team ato and especially the music department for Levaingal Orchestra, I believe, who have been organizing this program. I heard it was a successful event. Yeah, nai foi to telefoni si sa fapeona awaya te mata pe mai mo foi ile nei foi tama fainga alom fa na wale ngata leo fa ya unga sa lango sua ile fa mo ile nei. Yeah, it was a good one, I believe. And sa to telefoni si sa awaya to pe mato vainga na fai mo suyo I mato. Yeah. Langona lava le fia malfanga etia you know the progress o mafaiona tula I mai le vainga le tato university awa o tato vainga fo ya le o le tato vainga le pe o le fiunga San Paulo tato team le I na tau le sa fa pe no e pu ele vainga matango fie por fa mo fo ile o tato university e ala le tato sa fa inga por tato fo yala o education po wa oma modia mai ma o modia sorry o modi mau mai ma fa pe mai o ese fa tu modia ile as ese fa tu modia ile as you lava na fa pe na ras for island fa sila ale o fa pe mai ese fa tu modia ya lom fa nau a me se fo ya ma tua tato pa anga sa fa pe ona a ver bala ulia io se vai nga matango fiele se vai nga matango fiele moltato universite moltato la mo nei o lo fa anga mo le tu fa time le fa malo ile sunga ya Richmond very few a me se foi tapu tea lo fa pe ona mo me tato fa sala mo nei time lo mo me la lo fa anga masha malo lava fa tai lava le mai mo mai fa fonga mai I runga le tato pokalame. E wea whenei te mi wato foi le whamanuianga ma lo whaanga le tato pokalame ie whero whaila to aso soifua. Sa whapea na whai rastoa nai ma la sa. Ia a me se whenei aso fia aso luas furu se te ma whapea lo whailonga ina lo aso soifua. Ia o lo whaanga na al tato pokalame amas. Yes, very true. Happy birthday to those who are celebrating their birthdays today. Yeah. Also those who are celebrating their anniversaries, a special event. God bless you in all that you have achieved so far these days. Yesterday, we celebrated the 40th anniversary of my parents' marriage. And it's, you know, not long, well, these many years, there's a lot of struggle and going through many things. But if I fetai le ali, you know, ilona mana fesosan mai e malfatasi mai e mafayona. You know, love endures everything through God's love. Ma lo lava pe volta o sunga ma ia alo fatu tato pokala mena yo matua fast food tau sanga o fai la fe ngai rumoreli fast food tau sanga o fai le fe ngai rumoreli e se matango fia wa mo ya temini se a te mo ni se o mo e maftanga fa pe e o fast food tau sanga o tonu foi to tele ata to ro fa pe on tato amata tuai ele ra mata tai tasi tau sanga lua tau sanga tol tau sanga ai o tol tau sanga ya sui pa mol o tau tonga I rumaleri ele se expiry dates pe for tato ta o tau tonga le sa o tau tolo ya mol fana alu ai do le mole tau le foia
malo mal fa tai tato pokarami o wa pifel sa no la fionga ia tai ao lu fa tata no nga ia fo ia le winga o le upule o le fa poiponga le winga o upule fa poiponga esel mo foi mata mo fi o le fausia o le ponga usia le o le upu sa mo wa pe o le pe se pe na sa no tai o pe se anu fe fa na le o ipo sa le lava o kai lua e ipo me ranga na fai mo le upula nga o le fai poiponga o le ipo anga o le ipo anga e umar fa va o fa tas la o fa tas ya me la le va le fa malo tato pokala e fo ia o fai longa o la to anniversaries me fa pena wa oni tu langa e setsa uana molea mo tato wala fai ya Masana ta uol te mio sola sa fa peona e au wai atu i le se tasi foi o tau ainga pero tau ainga sa fa peona ma he alona fa ala e ina i le malo fie po fa ilona malu ya me le tulang ia o se faftamen fafsili ia o se tulanga e se foi le fa longona te a fa pe foi e te la e le la e Samoa ele ona o se isi au wala these days wa whaingata lava ona explain because most of people a very la e mala fato singa te tulo le ngana but se fo ile langona na tupu le aso le tam fai fo efeso soani tapuai o le lotonga tasi uma o le ainga ato e mai e langolango sua le fa moi it's a very humble feeling to have our loved ones support this particular person and it's a great experience and mo I love e tinga le amatanga se tau lava fai unga but o le loto lava e mawhaina fai so and finally after li ua tau le wha moi congratulations Mari, we finally did it yes and that is something really exciting to tele ni sin fa peona ta masho it was just by herself. It's a dream come true as well. Ia mo na fala e ina ona matua ona tua ase tulo ia ita nei ia manisi fo yo le atam fai mai ai nga nei ai o ave la vai ma o tolua o suila iti le ai nga nei ia mateo ia it's a dream that we've always wanted ngata le as a proof of women empowerment. Also, it's a courage that women in our family, because most in te tolo matoaine, to tele lava na it's a female dominance. Very few men, very few young ones of the male gender. To tele lava na o mato I te maita I te tona le ainga whaftai le li mo le malosi le loto toa te mawhai I mato una, to raise our families to where we are today. Malo, amu ia oto. Amu ia tau nā o mawhala e ina o tau I le se se mitamitanga o le mitamitanga leo o le tamaitai po o se li sa mo pea wha pea nā o uma na e la e mai lea tato la e leo tato anga nuu o le songa I miti po le maru foi ai e sau wase taimi pea uma lo ia nei wa ai mai foi na ia mte sila me sa mo pea le valava ai ole aso ole das farelen to na ya tua amasho se va inga le o te tatonu o lo mai mo mal tatu atunu o te loile lava samo le sila ai ma de I o tire lo to ile as farele sa fa peona tatu wa ai lo ma to sila ile file mu o le li fa peona maua I tatu fa pu fai o malo pa o lava le o le men tatu tapua ia tato talsanga tai lumal tato li faula ia mau file mu sa ole le lava ia o langona lava ole fia o langona lava ole fanga etia ole faftai fo ile tamao le langi ile fasino ala mai sa tele lava na lunga la lole ia fai unga sa fa peona o ai le tato fai nga malo ai o le tatalo lava o matua, o ainga, o ekalesia, o taita o ekalesia. Ia so sisi lava, ia au mai le li ilo na fina ngalo, au mai ilo na file mo, ia a le ua tali mai le li ala I le toe tu fatasi o le tato whai ngā malo, le ua mau le file mo. Malo lava, le ala pise a o inga fo ia mo tatou lava ia tatou atu nuu, ai me se whau tatou o tangata,
Polea lava le upal tunu le whapea mai. Polea lava le te tele o pesenga. Ia matua lava o a lava le tō wha mal whautanga. O le file mu lava le tari. Wa le tato li whaola. O i o le ali o le file mu. Le tele tato pe pese ai. The Prince of Peace. O i o le ali o le file mu. Wa pau lava le wana fio me le li e le isau le li mga se solo le isau wha atupu solo ni vevesi me vapena. Na sau le li ma fio me le li awale file mu o si o tato atonu lea awala tu tato whainga malo i ona whai ma whau tunga tangi i o malao tia whau o tau whaiwana o la tapua i atu tato atonu. Masha lase update i o tau vaenga finance wani me o whapeo na tau PCI ma ni vaenga lo whapeo na whaiela lo tau finance. Whaftai ba whafsili o le pisi wasari lava ale team o finance ia o lo o whatau taipea ia vaega o le scholarship po le sponsorship le tato partners with like for instance o le SQA o le MESC o le PCTVET ia ma le vaenga o le PSC o ia o lo o alu ma le MOH o lo whape fo e ona patau taia le follow up ma le whiutanga inga mātua i matato following sponsors. Le si veo lo tam whai lo o whangasolo pea le tato payment arrangement form o lo whangasolo a wālawa le tongtongi ia wawai o le pili a onga le whanau se i o lawa ina mai a ia le tawa whai o le pili a onga. Le si vaiga o lo whangasolo fo i le vaiga le o le tato graduation gown. Ia, e mo i lava le ua tolo po ia le tato whaunga ia e le o stop. It doesn't stop us from coming over to purchase your graduation gown. Ia o le vaenga la le na o le mato accounts receivable po o vaenga o whawhenga i mapili a onga. I lesi tu o le mato vaenga o le whaatautaia payments po o le tongtongino tato suppliers and providers ia o loo whaanga solo pele tama whai process uma ia tato payments from every week ia o tama whai follow up i suppliers i tato invoices and everything as well. Also just a note to those who have always inquired for the days of payment and how our processes are done. Please note every Wednesday and every Friday are our check days. These are the days that we usually pay out our suppliers. So if you should call in between of wherever other than Wednesday and Friday, please note we will advise that we will inform you once the payment is settled. So for tato waigo le payroll, buying for your purchase orders or fatau orca for oral people. Ia lengata le mata waingal assets our lo tam fai lava ia mark our assets and all the valuables ala university ia ina ia maua lava ia records e whaangasolo ia pe amana o mia fo e tato external auditors or whoever that is interested to find out details about the university. But nevertheless, from our finance team, we are all doing great, doing well. Thank you for keeping us busy every day. It's something to strengthen us from time to time. Peo se tasi reo vaenga po. So se mtanga luenga lava. Peo re vaenga lava le pito sili o na tele o lato ngalu mawhai joe pisi. Awa o lato la ea. Na iei inga luenga me tau tupe peo lato iei mea tau fans. Ie wha peo na ngai o ie tono lea. Ngai o ie tono o se mtanga luenga po se te vese. Le watu e wha malo le sunga ia sua. A me se lau lango ia whautea. Awa nga luenga whita, whaingta. Masara whesilia i waenga la i o PO. Yes. PO. Awa ana ule sau nei totatan noa mawhai wa tinga te totaringa ia mātou ia watu e whai o mātou siaki mātou me wapenga. Le PO. O le sa o le whainga le process o le mera le PO masha whamal mole. Po le a fwoi lang wha uminga. Po a mwaenga e tau na mana malama ila tunu ua wau te ilo. Tēne na wala o tangata e whainga o PO whapea. Ia o maho kongin mako PO. Le tūlanga ma le tūlanga. Is it po le tupe a watu. Po le a tonu al process e mwhai. Pe whaiona e o alo sunga le te whea ngai e ma POs. I lea aso ma le aso a ma samal mole lava. Yes, no worries. Whaftai lava boi whafsili. Ia.
Ole PO lava ia, it's called purchase order. Purchase order is a form. No, it's not form. It's a booklet. Le whapena whaangaina and mato officer e mawhai ona supply orders on credit. By means of this, we purchase and we pay later. It is very important. E toi fo'i mai le invoice. Invoice la le whaonga e mawhai ona toi process ai le payment. Le whapea ona mawai le voucher. Prepare details. Sa ili po sa ole le ia items sa whapea ona whatawina. Ia tu whatasi loa le whai le sunga Jake ma whapea le mato supervisor to my tayo Gladys. Yeah, to fatasi file posting. Yeah, na avelola ia prepare mo le buying all the internal auditors. So once they give all the entire voucher is okay to process. Yeah, amailola ia e file siaki ma fapelo ia avelo fasaini ia le our signatories. Yeah, fapelo ona prepare payment ma release. The importance of having a purchase order is to know that o le wa avatu le authority ale university ile supplier e mawhai ona release mai ai ia o loa e ia purchase orders ele whape ele mawhai ona talia ele talia e nisi fo o suppliers. So therefore we seek for a quote e mai la ele quote ale supplier ave fo la ia prepare normal process ia ma ave lo la ia e a maile oka o lo whapea ona request ele department. E whapea umalava me umai whai be o le part-timers claim or say guest lecturer. Very important is that you have all your supporting documents. Ale ye supporting documents, that's why I'm whai for una to why lava le alu o le payment. Ma whapea for una vea masea la e, you know, if it's ayai tato male our suppliers. So mo I fo ele fai ngofie le sailingo name, but it is important that you have all your details all attached at the same time. On a note to that also, but yes, oni nai mea iti tina mato te vava ai pau lava le tula fono ale mato wainga, especially when what I do. Ele mawhai ona release mai se oloa be le mawhai no provides a service without a PO. You are not allowed or you are prohibited from doing so. E tele lava ia in mo'ifoi wa there were some experiences in the past days that watupu so ofo ilia whawhitauli. It's already been in the policy and it is part of our manual within the NUS Finance that you adhere to having your PO first before a service or good is provided. So whatever, if you also want to know anything, please feel free to call us, call me, call Gladys or Jacob. We will help you on extension 364 and 361 for assistance. Malo wasa no la sunga Marsha. Era foto o malama fo ya uia wingol PO. Wingol PO wa ka ke pese ya e matuale ai la wasa I lo ile. Ela o ta vesi na malama anga e wingol la PO ya tau si ya sa moai lo fa fonga mai malo mai mo mai yo sina fa cha tuna ya nga ruenga fo yo fa pe on fe nga e male tu fine nei ya Marsha ilona ia foi pitola au lo fa pe on to fi e mavala au ina yo ia ilalo tato vai on finance. Ai Marsha la festa malo longa pupu wa. La festa malo longa pupu lo pokalambe on male fo mai natural tai nisi fo yo fa sala langa nisi fo yo fa fifianga on tota liu mai lo pokalambe.
E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai fa mai le pipisi e yai mai o fatu kanesa fa mai o reate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa le ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa la vaia o fa mai le pipisi le mafu anga o le tele o mariu fa fuase maru fu malimo pasene o tangata matutua i Samoa ua mau le tino puta ma le afar faitawa o fa o tangata ma le fu marpanu anga ile ono fu marfata usanga matutua e faingo fio na afia i fa mai le pipisi o le tulanga la matia o le soifua e ono afia ai fa mai le pipisi a fua mai le ulolo tapa o le leta o mafata tau tango fio o le aba malosi ma le lefa nga yo ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tatou te whaia e mawhai o na whaiti tia le afia ngai wha mai le pepesi pe a tatou filifili tatau to o le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaiti tia le tau mawhaava malosi wha nga yo i le tino i tebi uma mawhata ua siaki masani i le whare mai whaia mo oe whaia mo lo a inga change for life. Ai paleni, toanga ekoleni, tau ma faole nua nua. Fruits, pe vegetables, tas pe lua. Faanga yo yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba, mole soi pua ma lolo. Ina kako, ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Manga yo ole sile se bebesi, fa mai uma wale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau la bale me ama kafir. Yeah, bet I'm right now. Let's go, hey. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa. E te tau lava o na fulu mau lima. O lo iai lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulimurita i ai le fulu ina o lima. Ia whao ngā lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o siya mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaao ngā ina fo i o tatou whale le tā ua e peo na sila fia. E te tau lava o na whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai o na whao ngā i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whao ngā paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whao ngā paipa olo e tutono le tātou loto a. A e a ngā i le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pia whata ua a wala ma whataita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Lima ma, whasau i ngai leula. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound
roll the bears down. O whanau o me poe ata, o suinga lele, e a mata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life. O le ula ula tapa ai no whanga whaitele, e a awhia ai matangata e le ula ula tapa, e ala il mana vai no asuma vai la au ona, o lo ngao si ai tapa. E tu sa ai ma wha mau maunga le whala potopotonga le toi whamalo loina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata, e mali liu tau sangata i tasi ona o ngase mafua mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai, ma mali liu e mafua ona le mana vai no asu mai tapa, a tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e peo re pneumonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ula ula tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ula ula tapa e maua e le tangata i ngasi e peo re kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa, tu nei loa le ula ula tapa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Whainga tā te leo nei langona Po ae Winga o lea no whana o tina Wa le mawhaina inu ne nei ipu E o ona A o whea upu i le tāno whana whonga Na o a use ia I ulo o la tele lawa Tau ave to atasile nei polonga Ai longa e langona A o whea fōi Tala no anga I le telefoni Wana o la molo tofi O le ta o whenga I gato oti Ia whawai me uma le whea lo whani Loa ua e wha amanga loa u Ai o le fili na wha ase I o umanatu mai mau Pe ana e loa mai lo nei fatu Ai ua le au ngā taimi ua alu Ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o lava lo tofi Ole ta ua whenga I ngai tuoti Ia whaamai me uma le whea whani ma le wha maori Ai a whai lava lo roto lea O lea o whatai pea Hoi mai o lelo mo ai mana mea E tu mau pea Ke mo fo aku fuo I kalava o ai wo peo se ia wo fola si ai malai Ai mau le mafu ka ngala kala sa ola Por whakura hankari e iwa masai sai Au ke manga ola se koe whafo I kai miko a in lava I de kamore ata E no no ko si o kalima la bobo koe pa ia I si o kamaka E le ai
foi se kau kai makaparapalasu Ai ako bea aku iri ua le wha Se ia le lau amangu e anu E se koe kanga ia le wha amuri o aku Rangi lampe wha mangano a E kongu lamparkanga kaionga mangaku Ai whai mai o le Bele a Ai le bele a rufu E ola ola bea pe o le mai Ai o te tu mau pea I tala no anga I le telefoni Ua na o la malo tofi O le ta ua whenga I ngai tu oti Ia wha mai me uma le whea whani ma le wha maoli Ai a Whai la malo lo to lea O lea o whatai pea Hoi mai o le lo whamo ai mana mea E tu mau pea Lea lo whamo ai tu mau E tu mau pea E siria ma le pitsu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi I Samoa lava ia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu whafua sei maru 15% o tangata matutua I Samoa ua mau e le tino puta ma o le afa le whaitau o whae o tangata ma le 15 anga i le ono 15 usanga le matutua e whaingo fio na afia I wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mawhata tau tango fio o le ava malosi ma le le whanga i o ina o le tino po le snap o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaititia le afianga I wha mai le pepesi pe a tātou filifili te tau tuku le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaititia le tau mawhaava malosi whanga i o i le tino I tebi uma mawhata ua siaki masani I whare mai whaia mo oe whaia mo lo a inga change for life. Ai paleni, toanga e koleni, tau ma foole nua nua Fruits, bay, vegetables, tas be lua Whaanga yo yo I mai lotino, lue lue mai, pasau fika Mama ma papa sau kasisiba, mole soi pua ma lolo Ina ka kou ole happy sa ole ika Eska mako piku kama, ufi mau kengi, ako sa salapa Maanga yo ole sile sebe besi, wha mai uma ua le ko besi Everything is good, it's so seki, pau lava le mea ama ka feel Yeah, I bet I'm a right now, let's go, hey Sui nei loa mole fia fia Sui nei loa mole manuia Vai swinga the night, set tomorrow is mine Change for life Clean hands, save lives
ai e tele ulu fale i lotoa e te tau lava ona fulu mau lima o lo ia i lava se te pua o moana saunia e a ona mulimurita i ai le fulu ina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale tā ua e pe ona sila fia e te tau lava ona whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono le tātou loto a. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pia whata ua a wala ma whaataita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Lai lo le tautonga fitia. Se va ma fufola, mia mano mi mi. Ele é o seu povo.
gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. O le ula ula tapa ai no whanga whai tele. E a whia ai matangata e le ula ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo nga osi ai tapa. E tu sa ai ma wha mau maunga wha la potopotonga toi fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se mafua mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la iti mai e peo le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo ulo tapaa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo ulo tapaa e maua e le tangata i ngasi e peo le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapaa, tu nei loa le ulo ulo tapaa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Kananga waku ila kapua inga pake ya ile a inga kawa anga palela kai mar kama a inga oi to manga lale wa ave i Amerika la kamar panga alu wa ke wa ponga inga leo pisore pale mai okay oko se oko ma pau Mai wai kui se porco banga i baila au le baile le ngau. Mai ma ua pe anga o vape i loa inga. Se mangu ua levanga o so mai ma se tue pusinga. Wai matamala, katanalo sapi matala. Nata patuanga, koi koe matamapa. Awe matamala wawanga. Mai pele papa pomu mai alapi se vai lei pele os pai foi mai iraki ele vai ngau sama wai long pale mak sai dia mau ai mak vai pa e kalau pai dia piong ai di kobanga Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Se mangua ko sau se vai se pa kau kala. Pe leo a mio pau ma mangeo ni mafua anga.
mai le si ngasir ko banga I papo. Tina, le hai. Ele o ngasir ko banga. Ala e mer ko banga I longo foa. Oi. Ele o mai ko banga. Oi, le hai ala fianga ko banga man sio pola e mai lunga go. Ele o longo ko ale ngai pai. Ala manga banga. Osta pai mai, wai pata mala, satuna lo sapi matala. Sata pati mama, koi mama mama, koi mama wawa mama. Hey, hey. Oh. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast ma le tasi miliona tangata I tausanga taitasi I Samoa lava ia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu whafua sei marus fu malimo pasene o tangata matutua I Samoa ua mau e le tino puta ma o le afar whaitaua o whai o tangata ma le fu ma le panua nga I le onas fu ma le whatausanga matutua e whaingo fio na afia I wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mawhata tau tango fia o le aba malosi ma le le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaititia le afianga I wha mai le pipisi pe a tātou filifili te tau tu le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaititia le tau mawha aba malosi whanga yo I le tino I tebi uma mawhata ua siaki masani il wharemai Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life. Sui nei lo mole fia fia, sui nei lo mole manuia, vai swinga manuia, se tomare mai, change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni, tau ma faole nua nua, fruits pere vegetables sa spedua, whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika, mama papa sau kasisiba, mole soi pua malolo, ina kakau ole happy sa ole ika, eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa, maanga yo ole sile sebe besi, wha mai uma uwale ko bebesi, everything is good, it's so sexy, pau lapa le mea amaka feel, happy amaka right now, let's go, hey. Sui nei lo mole fia fia, sui nei lo mole manuia, vai swinga manuia, se tomare mai, change for life. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale lotoa e te tau lava ona fulma o lima o lo iai lava se te pua o mona saunia e a ona mulmurita iai le fulu ina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa
lo malu puipuia mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le itu o le whaeonga ina fo i o tatou whale tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga ai ana whaanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao 5. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no whaanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to a tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono o le tātou loto a. A e a ngai le pasi. Fufulu mua mua o 5. O le pasi, o ni no whaanga wā pia pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina pia a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama 5. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona. Te whatalo whatu, tātou pokalame ma le fua mai, a whapea nā whatua mā ua mai, e tātou pokalame nei tūla tāi au whatalo whalawa. Ia o tautonu le, vai muri le nei o le tātou pokalame wale nei tāi au amasha. Sa le le lava dara ia pe, ia inisi tā whaasisi laga o ua o mai le taimi nei. O le fuia, amasha e whita noa tua, o le, ona uwa wa ai atu i le whai ungol vai aso ren te atu. Me se foi tato a weekend le sai. Eu fa pe foi na a wai te foi ni se malanga ngulu fa vai taimi ya. So lele lava ya via lava what in most posts on Facebook a lot of people are posting fa ma vai tu lato au ainga o fa na foi o fa pe na fa manuia nei le vai ngale seasonal workers scheme. So yeah, I believe that most of the flights left on Friday as well as the ones for on Lasso and Nafi. Yeah. Wa to te ro la to lu fa pe no tu Australia. A wa me mo mo la wana ma te ora o tanga apu wa po le piki apu ia sa fa pe na fa ye New Zealand. Ai fa pe o lua alu nei tau sanga ma na tau sa po to le tau sanga wa fa pe fa tino ina le ngaluenga le Australia. Wa mo le te ro la bataya o fa si man. Le to tele na o ia alom fa na o fa pe ona saidi manuia i o Australia. Very true. Wa fasi manu pe toru tau sanga. Toru tau sanga e o ai o awaianga luenga. Ai le ngatal fasi manu. Lo wata tala fo ia vanoa mo isi ala manuia i o Australia pe o ngaluenga fa tourisi. O ngaluenga fa tau si matua. Ai me se fo ia ngaluenga ia mo faingo fanua fa agriculture. Awa o tautonu o isi wa olo. O mato te le la vol fanua i Australia a tau vaenga whapena. Leo whapeona sa idi mai eni la tangata whenga luenga. Whapeona o atu i o e ngalue i a tatu vaenga le i o amas. Sa le lava, ia matongo whiwhut whaalongo ia le, ia nā fo i awa no o mawhaiona tatala mai awa fo i le mo tangata lawa Pasifika whapei Samoa nei ia o awa noa le au maua ni awa noa ia e lelea ia tātou le whanau ia ai mai se fo i usuma whape fo i tuangani o whaamau nuia ine lea tūlanga ia ino whaanga tatau lea tūlanga awa noa ia o tātou sila fia fo i ia le ia meo te tupu i lao nā so i e fo i sa whape no tu umuli atu a waia ngaluenga ia o le tatalo pe ia taito lua pe lea li o toi mea umatu te whaia a wā fo i le Fesosoani mo ainga ia a whape Samoa ni o lo whaatali atu mo oto. Awa, e toa tere fo i along whanau o lo whaapea o na whamanuia ina i e tūlanga. Lo whaapea o na lato o i Australia ma New Zealand. O
o tangata na maula tō tusi tau loa i nei tato porato whailonga tau loa. I nei tono tato universite. Vai lai mata ngō fio i tūlanga. E la le si u mato ua mamae na matoa onga loa li kati i uroroa manu. O le uso e whenga luenga pe whaia onga sa whaia onga i o i le Don Bosco. Yo Don Bosco. Lo matoa vera le mato pokala mero le kati. Unga ia e whai mauri. He's an electrician. Ala ua maua i rewa ngō wha construction i o i Australia. Ma tō tau sanga. Ala ua laturu ia maona fo i whailonga lea ua maua mai i tato oloa manu. Excuse me. Lea ua maua i lea wano. O lisi rewa henga e wawa ai fo i pesi la si le tangata i mana nao e watu ia tato tangata anu. Pe e ni lato whailonga i le ngata i tō mai. Qualification. Sa'ole le lava. Also, we're still talking about these qualifications. Also, for le tau le vainga le o manu. Whaftai for le sunga ia soalo whapele la ko timo lo whapeona. They are developing a program called a micro qualifications program. So this program is a very beneficial one. I believe it's very useful, especially i le vainga le o le au seasonal workers. O se vaiga fesosoa ai and also qualification within a short-term period. For instance, 3 months, rather than having to build atole bachelor holders atole tolu i le ono tau sango tau ave. Yeah, but hey, you can take this course i maua so of course, a qualification within a period of time. So that's something great about it. Ese matango fia wa ton lava uia o le sila mamao le na le sunga le office city. Me se le mamalu o le tato pulenga. Awa lo la to lo. Te lo fa manuianga mo tangata no sa mo. Ro amatana sa ilia tu faf. Ele ngata o sa ili manui fafu. Ai, yo tato pipi ama tu pe lalang. Awa ro fa pe ona update. Kam fai ka koi update tu mo tangata i tato tunu lai fafu i awani tato awangi ka ko fall back pe awangi ka ko o kere kua. Ai ka ko pipi ama ku pe lalulangi awa lalulangi e sui la vai le aso male aso le ala tama fai e pel tato laumua e fa au penga ino tato walom fana po le a lava le a wala po fe lava te su e pete sa idi manuia ai tapa mai lo fai longa international me international me awa pe o le sifoina na matau ma fa moi al tato officer siri male malul pulenga ia a credit umo tato failonga lava au winga le famatalanga ia pe international fui pe recognize pe mai pe amana ia mai tato tunula i fafu awa telefo tato alam fa nau lo fa pe na mai elato foundation mai elato degree nei ai watu o New Zealand po Australia ai watu ile o mana ia mai ile up to the standards it's not recognized me falana to ma fuayo to aveli sita sanga to Africa to he tau avena mata o poina ia mfayo na meet standards and requirement ale la for university but for now la lo wata mafaya to ile officer sili ia male Fapele Mamalo University atoa ia push forward and move forward to another standard e falele ile qualifications ale university o Samoa le batoi le fa malo mara ono sai fo i o tato tangata nu ro fa pe ona o la to walong fa nau ia o ainga o la to tato lu ro fa pe ona la to o sa idi manuia mai ia to nu re fa fo i o tato ngaluenga fa vai taimi malo no sa o ide o se mai nga fa ngo fiel tapua ia tu aulai alu tama lo e sa idi mal tu pe o ia tu no mamau tasia ainga ia sa mila mo wasi no manai mo ainga o te vai ia tu fo o fo tama tai e tu la se vai nga matango fien na wa pe o la vai taimi ia na o ali ia sa fa pe fa tu muli ia tono tato ngaluenga fa vai taimi ia te vai atu o ye fu ya vai ngolo fa pe no o tu tato ia tamai tai o tato atunu sa le lava ia to lava pulo i tamai tai o fa na mawali avano e o ai fo enga lulu ia o le tatalo fo ia tai to lu pele li o to me uma to te faia o male o male matala o male matapoto nga lue mal fa maoni tau ia lava le ali me uma to te faia
e whamalo atu pokala mele tatou mtanga ruenga o malu lo whapeo na whenga i ma le vaenga o tatou Ministry of Commerce, Industry and Labour, o tatou mtanga ruenga business ala manue man labour. Rātou ia lo whenga i ma lea tūlanga o le whaia leo tatou ngaluenga whawai taimi. O se si whamanatu le tatou pokala me le mamalu latu nuu. Lo whapeo na tatara pēl whare einga leira lo Pokalame o le Visions Restaurants. Ai, ona o le Pokalame o le tatou fufuanga le iai na o le tolu aso whainga luenga lea o le atatala i pia na o le aso lua ma le aso luru. Okay, that is great one. Yeah, vai o ne misia so loa vanoe te susuma ia le vainga le Vision Restaurant, vainga lo tapena e Darren, yo le sunga fo ia potasi, o le tamaitai fo ia Agnes, ia fa pele kuka sili leo. Sunga Martin. Please do come by, support our youngsters and support our people, especially our students who are trying to make the best of their efforts and so that when they go out into the public, they are more confident to serve you at any time. Matango fie le walua la alu tolu vai aso talu na run le tatou Pokalame le Visions. So far, it's le matango fie o feedback po comments for ia tangata. Lo whapea ona iei, a wā ele ngata te su atu. E mawhai ona e talusanga ina, te mwhainga wha atua o e te tono le building lea le Visions Restaurants. Okay. A wā o lo iei o le wāhenga le pito i tua, po le si tu o le wāhenga o le mato building lea. O lo iei le housekeeping. Okay. O isi wāhenga, o lo iei la wāhenga whailato practical e whai moenga. O isi e o aile furunga lea se turo la baltai ao I whale veta ua. So, o lisi la vaenga na, ai ratu, e whai la au e whaatari e molo vai tau mawha polo tau sami. E whai rai taro sangai. E whai whaatua kwa hau lisi piko ngare whambon bole. So, vai aso e lua I o tua nai atu, e whai la vastoa tele o tangata whapeo na su atu. Na la to wo fa na walo fa na fa mata tu o fa mata tu o lai tu po a foi mer housekeeping na fai. So e wo lua va yaso le la to va yaso e se mata mo fie o le su atu matala a to tato tangata nu a wa le lango ina o le tato la bua lea vai ngata ua. Sa le lava ya malo lava fo ile to a vaenga e whape fo ile whaururunga le tō department ia mo le tama whainga atiri o le whale leo o awa onga mo le whanau nei. A wāle vaenga le Visions pay for ia na iai. O le vaenga puka, food and beverage, po le vaenga le servinga tātou tōno whare ainga. Ia me se whaid housekeeping, lo whapeanga providinga ia lau, whamaa ia whale tā ua. Ia o lo uwasenga tō kairing masha, e aru la solurun mako field trip. E alu la solulu mako field trip. E wārenga o laku kalia mai lau siaki vasong ke ha. Ole ya foi ya. Ia o le vaenga lea o lo whapea ona walauina ini nei au ona vai o le mata uplo le tua kairi. A whapea ini alo man whanau o mātua o lo whapea ona iei la Pokalame. Ia o la solulu e whapea ona whataunuina ele mato field trip. Mo te ora whapea ngai o i le whanga. Okay. Mo te o i Sātawa Beach Resort. Mo te o na whaile mato siasinga, whaile mato vaenga lea, mo te o ia wālawa ia I lawa onga, mat whalawa I tele ina leo o wawa onga. Alom whanau ro whapea ona I lalo o mato Pokalame leo lea. O le tuakai. Tuakai, very true. Wow. All the best with that, yeah. Tau tailea li ipe ato whai malanga atu fo ile laitu o le tato motu nei. Ia ai tau lava ia maua se ai a whanau wa onga pe a asesi atu fo imi o le a whatau taia ia wa onga. Awa pe o vaenga I e te leona e pe maale ale o le tu mai ale whanau e mai mātua whanau tu mai o I vaenga whapea. Pe la o le sila vaenga le te leona tāpena pena I le university I le whapea na o le whai atua whaia o mai whanau e o whaito mātua le la o mai tato o le ai. O tai tonu o le o patu whaia tusi. Batu tusi e wha mala matua I mātua. Ia le tūlanga ma le tūlanga. Ma ia saini e matua. Awa a le saini e matua le pepa le a watu. I le mwhai o na sulo walo. I le mwhai na sulo walo. I le a wha moe tā ua wa
fast food pasene lo coursework o lo field trip le fast food pasene lo coursework o lo field trip le ave awa e amata tual mato lungal pasi e assessa na tame titi pe lungal pasi yo ol mato watu le mato uia tu o alisa okay mato uia tu o alisa a pero mato mai lo la ile I le fanga ya o suro o ife isa tawa I mero fa peona fa tau ina ai o isa tawa wala no fifiria isa tawa ona e ile lato va ana ya lu tu tonga tongo ele va ana ya tu tonga tongo fa a field trip la fenga me fa tu guide la fenga ngo wal mo mo esen matango fi le fa matala ina mai o tato tu guides lai o isa tawa I tonga tongo le o I wo loi fo o tonga tongo lona luore te le tono Samoa tonga tongo le lona luore te le ni Samoa ai mua na ya mota mua tonga tongo le mota so e rola I le tonga tongo le o I fe isa tau so o se oro o senga o toya no o mena solu sa le la I awel afia misiel fast food pasene le coursework so nela e mo le tela tsoe fa time ma tua wale le ngata I ma tu vai ia o isi uma field trips I fa peona o awa tan tonu lava roto malanga le fa ngo fiere tu mai nga o alom fa nau e o I me fa pea a tato baba ai ma to sila I le telo fa la velo fa pea tutupu mai lunga o hala te tele me fa pena ai o vai nga umai o man ta pena university le ngata tato a wala fe malanga I o ai e o fera tangata le ver pasi o tonu o to ina do joski o loa tausanga o ola loa tausanga o ia fa foina ia alom fa na o te lo jo ele ia lava se tava na la via ai sa le lava ia ole fa tuanga lava le university o lo tu ate lava ia awa ale afionga I le sunga ia tapu no Joe Skips ia fatasi ai mal tatalo I le ali ia alu male iro ia sanga le muli to fai malanga atu ma ia fa ala ia le auto ia paties ma lo lava le weeks 10 ngi ma ia sorona se fulu le nei o le folaunga o le tato university to e fa vai aso umolo vai aso nei to e fa vai aso study week pa oro su e ngal tato university ama sa le lava ia le termine ia a o I lo fo e o lo e fa vai le termine po e fa palpala fo I o mea onga ia taimi tonu ne po te taona pa ia sisi a tūlanga te tau fo ona su ia you know change your direction you gotta boost yourself up move to the next level and try to catch up with whatever you are slacking in because this time if you don't move that faster if you don't work harder you'll never get to where you need to be so pa malosi to titi tau lau ol fa mo ia e to to peleli e tai to lo ma oto ia alu le me uma ma ia tau lau ol fa mo awa ele universo nei en sa le lava le universo nei mai week 11 vai aso le rasa vai so tasi le rasa pe on sa no mas ai eu assignments ngai ke lo ele ia ele faia a e lo foi kire ia o se va sengal nge semester te min nei ol tu ia faia o mo case faia o ngai ro kuok masanga lunch awa a taun faia o ngai pito siliona ro foi tamaiti o faia o ngai I tato university o vai taimi foi ia le mo te fia lava o te ta o vai taimi o kinga o kuti ma kelo roi makamaligi alom fa na wa taimi o istamaiti Foka uva yara I vasenga ko inga aula kala inga al semester ko le ai maseo ako le maseo ako le la batu fa tuanga al tato pokalami ayane ya lo walo po wa me assignments wa me ona me onga wa pe fonta o to fa va yaso le me tuli fa va yaso na semester break o the study week fa lo tato suengo just the experience earlier this morning. Yeah, naise matuan na susu watu filtanga ile payment arrangement alo nalo. E vai mal fa no e fa matala mai la velitina ia le tu langolo tu mai e malingi lava lo mata. I hope that you as a student do feel the pain and the struggles
e o yo matua. You know, masalo to te fia, masalo to te vai la to fallinga lau fofonga fia sang fia mai vai atu I lo tama fai, but o e tama fai at your best abilities to match what your parents are struggling with, you know. E watu o se whautuanga fo I te o e tu atu I o tawhai o le tamai titi aonga. Tu I lo tiu te wha tamai titi aonga. Ia tau lau lo wha moi moi. Ba ai mai maule tapua inga na yo mātua ia le se aonga. You're just something to think of. Talo whai. O le toa tele o alam whanau I le teimi nei. E le o I loa e la tau le whaingata su engol pidi au. Sa le lava. E le o I loa e la tau le whaingata o le o mātua au ngani atu I lea tau su e se tupe awale tongi inga o le pidi o lea aunga. Au mātua fo ia ia. E reo whapeo o fiu ngofi. E la ngona lava loto I si wheo mātua e loa o le lava whaasoa. Whaperia no fo ia se tama ona o le lava whaasoa. Au isi mera na ua e foi se tō whape wheo sa no te me sola le tato universite. Ina ia, tau mawhai se awala ina I mawhai I. Ona wha tau nu ina le wha moe o lea. O le tō ina leo pidi a onga le whanau. Aua, o le vai tau nei, vai taimi nei. Le ai lava se me pito silion tāua nei do lea onga. Sa le lava. Le lava se me pito silion tāua nei do lea onga. Le alom whanau a whapea o e loa o loo tau mawhai lava. E se whaingata le mea o lea. O le tongi ina o pidi a onga. Mea nā tero taimitate o atu. E le nei lava no ewa la ro tamaringi. Ma e fusi atu I lea, ma e fusi atu I lea. Aolai e o kei o maka. Aole e wakula lea o e ngai kei loa I ke le I le o kei le mea. Hamon boli. Tō tanga I ane pe o sao e na mi whai. Ai po uma lera wa onga. Awa e whapea tara mātua. Awa la ona fi nau whapea. Ina ia matua I folta me titi. Awa ne yola whalolo. Awa ne yola whamoe fo I le si desi. Awa pe lava o tiute lava mātua. Lo whea ngai ma tātou mātua. O lea, o le wha onga ino whanau. Tusa lava po lea le uti o se leni. Ai tama whai lava ia wha onga ia whanau. Ina ia matutua I whora tau, mau se luma nai manuia. Ia sili atu lo lato tangata nai lo tātou. Ia, sa lava. Ia o le mea ua mawhai iai. O le nā lava. Ai tautua nā, you know what you need to prioritize. Yeah, that's in your hands at the same time. Tautua nā, o mea onga ia whai o waru tēngei. Aso ngafua, aso lua, ala so luru. Ia whai eo mea onga mo nei tatou vai ngale, tatou vai aso nei o lupi te. Te whamanatu atu tatou mass vaccination I le vaso nei a Marsha. Sa o le lava ia yes, on Thursday ma le Friday le alwe le tatou mass vaccination a wha malulu atu sa whape fo le na tau whaatalia ia le one of our guest speakers for this morning whape ona saunoa I winga I nisi fo I o tutuunga I le volunteer program le mawhai ona o mai e tatala tu le wanoa for volunteers who would like to go on the vaccination. Ia e fesosoani le tato frontline workers and everyone o la whapeono atu I nui tua e whatautaia le tui pui pui. E masalo sau se taimi ia ona so mai le sunga ia tupa e toi wha mautinoa ia le tūlanga ai me si na watu ia o tawha I lau tui pui pui ia tautua nāle nei fo I awa no le a whapeona whaatautai ai lea fo I nei aso e lua le a whapeona o mai ai le ne vai aso. Mālo lava. Se whamanatu atu le tolpoina leo tatou whaunga le sa whapeona tofa mo le aso rusu wha se te marasafari le nei le uto e tolopo mo le aso mua o ke topa I le vai aso le asau. Vai lo ofu whau, vai poani tūlanga o lo whapea o na te tau na whai whatino ina walo sa wali lea aso tatou whaunga. Whatuanga lava me le sunga a Marsha mao nei ia whatau nuina lea tūlanga. Marsha sau talamon mulia rei whamai ina tapo kalame? Le whaftai ia o alofa nao, alofa nei, ia whamanuia le li I fuafuanga matiu te o tatoa le nei aso, tatou wheloa ai peilunga le nei a lata I se taimi o luma, whaftai. Ia o se whapoponga nasa moa lo po kalame ma le fua mai program I le nei tai ao le asonga fua, ia lofa le atua,
whamanui atu la asanga uma o totoe nei aso, tātou toi whelua is te meo luma le aso atae au, ai mo le teimi nei soifua a ia manuia. Life. I lived in a tattoo parlor. The trainees used to practice on me until